reka noneho tugaruke kuri uyu mukinnyi twari tumutegereje imyaka n'imyaniko nge natangiye kumureba cyane mu ntizaza gukinira igihugu akomoka mu ryari Kevin Monepake arashyize araje mu Mavubi muri barutayizamu bahamagawe we na Byiringiro Rage Sugira Ernest Somana Patrick Tusenge Jacques Kagere Medi hakazaho Bizimana Yannick Hakizimana Muhajiri yabivuze Oze na Mico Justin reka twumve umutoza Mashami Vincent icyo yasobanuye kwihamagarwa rya Kevin Monepake. ngira ngo ni umukinnyi wavuzwe kenshi cyane hano mu Rwanda ndetse no muri campaign zishize itari ni campaign twari twaramwifuje ariko ntibyashoboka ndetse yavuzwe kenshi gashoboka. Icyo navuga rero ikintu umuntu yamushimira nuko yabishyize ahagaragara, yamaze kwideklara, yamaze kwerekana uruhande ariho. Ugisigaye nkuko nkomeza kubivuga kenshi, kuvuga ikintu ni kimwe no kugishyira mu bikorwa ni ikindi. Kugira ngo rero turamushimira ko yabikoze, kandi natwe ngira ngo intambwe yacu twayiteye, twamuhamagaye, invitation igomba kumugeraho, birumvikana azayibona. Ubwo ngira ngo ibi twabivuga ahubwo noneho tumaze kubona bishyizwe mu ngiro, kuko ushobora kubwira ko ngukunda ariko mu by'ukuri ntagukunda. Ibyo ni ibintu bibaho cyane no mu buzima busanzwe. Kubivuga ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Ngira ngo rero twabiha igihe, twese twateye iyo ntambwe, kandi turamwifuza ko yaza kuko ni umukinnyi ukinira ku rwego rwiza. Club nka Saint-Etienne ntabwo ari umukinnyi wakwirengagiza. Hari byinshi yatuzanira muri groupe yacu, cyane cyane muri departement y'ubusatirizi, experience, romantal. Ngira ngo tubonye, ngira ngo tuzari kimwe mu bisubizo tumaze iminsi dushakisha, kandi azanabera n'inzira n'abandi bakinnyi benshi b'Abanyarwanda batarashobora kuza kudukinira. Rero umutoza Mashami Vincent mbere na mbere ashimira Kevin, niyo mwabyumvise neza, abanze kumushimira kuba yaremeye none hagafasha icyemezo cyo kuza gukina u Rwanda. Twamweje ubutumire, turacyategereje ko azanaza. Mbere yuko tugira icyo tumuganiraho cyane tuvuga tuti azatuzanira iki tutari dufite, mugaragaro namfasha yatwibutse statistique z'uyu musore wa Saint-Etienne. Bo reka turebe wenda statistique z'imyaka nk'itandatu gatoya kugira ngo abantu bumve mu myaka itandatu no musore forme yafite muri Ligue 1 mu mwaka wa 2014-2015 yakinnye imikino 30 atsinda ibitego 2, atanga umupira umwe uvamo igitego. 2015-2016 yakinnye imikino 31 atsinda ibitego 2 ndetse atanga na assist 2. 2016-2017 yakinnye imikino 34 atsinda ibitego 4 atanga assist 4. 2017-2018 yakinnye imikino 30 atsinda ibitego 2 atanga assist 3. hanyuma 2018-2019 yakinnye imikino 23 atsinda igitego kimwe atsinda na assist 1. hanyuma sezo ya 2019-2020 kwera ikibazo cy'imvune ntabwo yabashe gukina. hanyuma ino sezo rero kugeza ubu ngubu amaze gukina match 3 mu ikipe ye ya Saint-Etienne, nta gitego aratsinda ndetse yewe nta na assist arabasha gutanga muri ino sezo ya 2020-2021.